MS Purnima Enterprises present Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 organized by Ipak Film Production Manipur. Film Forum Manipur ki meeting Makhada Department of Social Welfare Government of Manipur na sponsor tawbiba. Let's make Manipur drug free haiba theme asida pangthok sagadariba festival asida Manipur amadi Manipur gi wangmada joyjaina takraba irejasingna minute ahum dagina panga phaba sangba film na thabilakina Miyam pumna makna sarugyabiu Manipur iramda masibu drug free oiba lamdam amo ohelasi. Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 asi mayam pumna sarugya minatuna mapung phaba waminarasi. Hauzik unazagadoriba asi Ipak Films Production Manipurna Film Forum Manipur gi meeting makhada pangthok jagadoriba Department of Social Welfare Government of Manipurna sponsor tawbiraga anirak subo oina Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 asigi Chairman oibiriba ikai khunazariba sir Dr. S. Manautonga unazabagi tanzadoni sir butaram nokchari. Thank you. Hanbada khangzaning base khoigi Ipak Films Production Manipurna International Manipuri Short Fiction Film Festival se handaka tharaga anirak subo oideni adu mamangdagi sir na dum chairman oraga lakpi adu si numda hai tare ne kari karamba wakhalon lebi tongan tongan ba theme dani pangthok khrise adu handaki sina let's make Manipur drug free hai ba theme as da pangthok pi gani adu kari karamba wakhalon dagi sumaina festival ase sinbi bano hai budi matam da kitang thambiyo Pani ai hajege mamangi chahi 2021 tongan ba theme amada Manipur gi khoi gi miyam gi indigenous oiba wakhan sida akoi lamdam sigi identity amadi akoi gi indigenous ki character si mang khidana ba leibak miyam na horiba ihou sigi emotional feeling si akoi na respect tawjaraga adaida manipuri ne saiba wakhalon sida yam ba tawjabani ada hoji mo hantak ki chahi 2022 gi akoi horak pada ngairi ada manipur si ayam bana lambi thongda natraga telecommunication da natraga any other field da khoi kharga sum chawkhalakpagi developing state ama aikhoi oikhalai maram aduna maswaida aikhoi na chawkhalakpagi prithvi gi tongan tongan ba state singa adagi india gi tongan tongan ba state singa khoi lamba tawrakpagi lambi sum khumang chawsin na changjilakpasida khoi politically ya mature oina khoi tawnari adu laibak thibadi khoi gi social arena da akhoi gi samaj sigi yanglel Saru Hogadoriba Koi Tungi, future gi, pillar Hogadoriba, a Koi Naharol Miamsida, Yamna Palm the Ba, Koi Ka Henba Nisha Sinabagi, Adigi Ka Henba, Lamchat Sajatki, Tamtiba, Pataba Mamikia Matai, and a pretty Tongan ba history da, I Koina, Chumba Nishana, Drugna, intoxicants Miamna, I Koi Mio Kunai, Bulakata Hangiba, I Koi gi Tongan ba, Lamkaya e Merik Amtatana. Nongmai thang ten guli mta sinadana leba amna leba mabu yamna laina drug na lokshan gi bagi ityas koi tamnari madumaki yam phattaba laichato koi chinglon mapan na question ba koi kangai paki lamdam sida ju lakragadi madu koi yam laibak thibani maramde koi indigenous oiba koi gi manipuri gi population jam na pi ara masigi pikraba population sida high ba western countries singdagi natraga tongan ba manipur gi akoibda level lam singdagi Laiba drug ki chausina lakshin gidana koi manipur miyam bu mang gidra masam u pharba naharol miyam si mang khraga makoi gi identity da makoi gi thinking da manipur bu nungsi raktaba manipur bu thawoi raktaba miyam si ma lagadi akoi Ipak Film Production amadi maga chatminariba khongbu miyam na pamjariba indigenous ki character bu yokhat ke na khaliba wakhalon si lemna akoi gi aremba da chatkidra haibagi mi paiba lei Maramaduna Madaida, Quena Section, Kanjaraga, Handaki, 2022 gi theme Jimadi, drug tagi free over Koi Kangi Palm, Sembagi Matanga, Aquandaki Film Festival Station Japan. Sir, Makha Tarakoda, when a concerning the sir, Kogi Hosiki High Festival Asina, drug tagi Nathainaba, Achoba. Pauzela Makiri to Natali have a sister, so Marie Chumna Tapiredo, Mamang the Haitare Film Forum Manipur, Natraga, Department of Social Welfare Government of Manipur, Mamangi Sinbiki Festival, other so Saru, I support Kayamugam Nato Kibagi had to do so. Pani Hajage Koigi Mamangi Chahi 2021 the day, Aqua Pangtok Sakiba, first international Manipuri Fiction Film Festival si khoi gi matam du gi haureiba COVID-19 gi akiba phangaba China
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯄꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯩ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯄꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯨ 2022ꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯞ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯄꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯍꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯦꯂꯥꯃꯤꯇꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯀꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯣ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ NGO ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯨꯞꯅ ꯃꯣꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯔ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯛꯈꯪꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ मालेमगी ओइबा इमालोनगी नुमित हाइदना पांगथोकनारकपसिगा इरोइनना अखोइसु हंतकी चटलिबा चही 2022 गी फेब्रुआरी की तांग 18 दा मालेमगी ओइबा इमालोनगी नुमित हाइदना पांगथोकनागदोरिबा सिगा इरोइनना अखोइना हंतक सिंजरिबा फिल्म फेस्टिवल से मसिगी मना मथुम यंथोकपा मसिगी अरोइबा थोरम कोइ हारिबा नुमिसे तौजगदोरिबनी आइगी इमालोन अमदि आइगी इयेक आइगी लोनबु अखोइना योखत्रगदि अतोप कनानासु योखलोय आइगी इमालोना सिधरकपा हाबसे अखोइगी जाति से सिधरबनी आइगी इमालोना मतकता काखलकपा हाबसे कोइ चावखलाबनी मरमदुना आइगी इमा इपादगी हेना मरु ओइरबा सिगुबा इमालोन इयेक सिगुबा म्यामसे योखतपा हाबसे अखोइगी जाति सिगी आइडेंटिटी बु चौबा कोइ चैंगाक अमा पीरिबनी मरमदुना मालेमगी तोंगान तोंगानबा जगादा लेख्रबा इचिनाउ पुनमना हंदकी मणिपुरी की कोई इंटरनेशनल शॉर्ट फिक्शन फिल्म फेस्टिवल से सरुक याबियो अदुगा अखोइ पुनमक इमालोन की दमकता मणिपुरी लोन की दमकता अखोइ लेपी अखोइ मणिपुर बु काउदे मणिपुरी लोन बु काउदे हबसे मसे निंगसिंग नबुगी दमक अमसुंग
एनी मिकुप्ता एनी मोमेंटा कोई मणिपुरी की दंगते थवाई थाब पामुदे कोई मसी की दंगता ई कटनब सेम सादुन लेरी हाबसे खंगनबगिदमक तोंगान तोंगान जाति की तोंगान तोंगान मणिपुरी बुसिनबीरिब ngangbiriba इमा लोनसिगी मपु ओइबिरिब म्याम पुनमना तकी फिल्म फेस्टिवल सिदा सरुक याबिदना मणिपुरी हैब जाति से पृथ्वी मसक नाइब जाति मो हेलसी हादना मियाम पुनुंग तापिल तौजरे चरी सर काउबिरगनो सुपनतगी मिनिट अहुमदगिना मंगा फावबा सांगबा वीडियो अमम तंग नंबिरक्तुना हारिबा फेस्टिवल असिदा सरुक याबियु